ya mo ache so nkokra wo afi na afidie no odi ato ha na he Adom TV Badwam ya Badwam no ankasa ehase 5:30 tina is ya to so by 9:30 die na ya wie bibia kama wadaro masana dwumade ne hyehye no atie na ya wada incoming Bismarck akwasinsian boaten ne din adache beba ballot no so no nti ye mmona nka wo nya akwasinsian no nko a Bismarck ne beka ho oni nkrata mu bibia mu ehim incoming afia emu ache mejoso se bibia boko mani gibebre wo se de wo wafunu mu mani gibebre sa no pema hu ahoden mu amen adwuma ne doso sa so nya breye ni nyina sa emfa ho ne bra ni pade bepon sa unya mre esa sori ahobache saba sa nyame nshira nyame ama ye nkwa ahoden bibia ye adwuma yi de ebeba pepepe nso me da awrade asema wo say wuti me ba bibia time ni nyina echi say ye 12 midnight still over bazi eba be ko wonu abre sa abrabo ano no say ye hu jejina ye hu sabre ya na betimi akwa ba say betimi akwa ba ti yire wo na ye adwuma den sabre ya sabre by 60 de untumi nkon bie gidigidi sa nti yire wo na invest bibia wo ye bie ni diska ni nyina basa basa ai na ye hwe hu ye ba kwasi machewa mu ache mu akwa be sectorial debate ne beba na me ya Adom a echena na woche ha se wa wani tua ye sha se nyame Adom ye kura ya na amanofo no so adane enso ye sectorial so hu so moye and say any sector by sector ye nka bom na afo ani so ye de obia de ye beba Ministry of Education uni pioneer de ajew Ministry of Health ye de amount they say ye ba roads ene no de say the whole day mo de mai ni enka roads ho asem beka akwan ho asem akwan ho asem akwan obia wo problem wo kwan ho obia enti nyame ya Adom a ochena ne na wohwe ye be hia mu ewo fro se kwa Accra Digital Center ba wutumi join ye live wo Facebook and YouTube and I'll be share on Adom TV so questions be out the buy ye be mampenfo emre na chese nsem no wo kan na ye ti sectorial debate bia na we your first time afa no watie NDC ni MPP ene ye fa wo mo mienu no mo aba be kire ye nia wo mo aye because wo mienu nyina obi aba pen ti de waye pen wo kwan ne opeso wo ye e wa kwan ho na si atie obi antu tie wo mo mienu no a wan na ne de no hwe a ya betumi aye adwuma eni daso wo so na afia abato ne de enye kasa da bi tie ne eboa ye na odu kokumuti no akoye adwuma ti nyame ya Adom ochena ne na woche sectorial debate a eye roads akwan eno ne ye pe mpanifo ene obi a omata awa akwan ho GPLTU ne wo makeka ka ho nyina omo beba wo mpanifo beba wo ma bebusa kwan questions because one ne fa kwan no so ye nyina e fa so obi a fa so nyame ya Adom because you na me complaining apenkwa no from Tesano. Okay. Now walk overhead, I want overhead, first overhead. You wanna say, Ben when on my drip. Yes. But it's also another one be on Saturday befeno operation. Fill my road. I know you're a bed, no, and so a system. And no ye akwanya wodu a ewo enkura kese mu. I be say wo de ye a yes. Na and when we amankrofo abekata amana no so de amount. So munye ni yo because omo yenso na aside tutu they say wo fat taifa road come and be na ye no oh tokure de demu no na nyame na mesre no se gata kesie bi da ho so wo fi taifa na wo ba kwa atomic runabout a on send for so gata kesie bi da ho e ho nka mesre mpanifo se nkomo fa rails bi and so because all bana unim na pothole no yes wo dodge one hwa betu ani na da gata nim na nsen ya me ma me kasa nwa fa che me no so from runabout atomic runabout na wo kodome okay before we bedru ma be bie new total energy gata kesie bi da ho oh kesie da me be adwuma na obi dem utumu se sharp curve nti so obi we efi say na we ba na speed na wanhwa wo yesa old dodge no ubohunu akwakoto nti saa ho no gates no penifo nyi ye barricade bi e wo ho no ma
ebetumi aboa yen so efa say the can say overhead no so a week from Ochina sectoral debate ye din komo de afa ya kwan ho yes na fe ya hwe ye planning so ye efere bia meka sade ba ko edi enyama akwan da bia ye problem wo memu ye bad planning ye tonsa se esi dan anyhow anywhere oman bia ne institution bia won nhehye ye say in the next 5 years any be develop ya be do bia kokomlemle but before 5 years akwasisi abeto asase no nko atem wa ha akwasisi abesi ti afia mankwa abeka ho oman hina ba ampadu so aba eti aban hyemu no na nkenye ne bre ne se enne obeye ho akwan but because amanfo atu akotro the pressure aba na amanfo so won so ahase ekem before aban be so ene dia na ebi mu so okrotia enso ekem emye ba ko ne tare na me nya issue da bia yakon ba se plan ne fia ye adwuma yi a ti plan ni nyina kura bedu asase no yes demarcation yentete ba obi kwabra ne yate ne dia ma no kura no so yenwuram ti na adwen ne so no wa extend the wall na akodim nti na sa ye wo ko se ma padu asaba okay asem ya ke se pa de man ye wo amanfo didi konkrofo asase wo konkrofo asase konkrofo asase mu tu won se ye bedwura gu pe so compensation mi wa asase ne ho no enya wo dia ho eye kwan enso kwabrane asi ne wo odi akwakotum oyesa wo mmoa so mamba pa ti mumie ani na ho e wo sa kwan no so ba yamra back to galamsey no galamsey adana me ka kire wo ananya wona me ne uje me ka kire wo na nanom so edi akotene wo ka kire me se na enya wa ebe o ma hene me me nyesa enya eya KMA wo newsroom no and wo say ade no free aban ho na eba aban na soma wo na sa aban soma na me ohene metimi krom ya soma fine na me hu sa ade na wo ye ne nya na no mete wo say aban asoma nti ese obi ade no ho agim ba ba bia kwa akodro no enya aban no nko a aban na di hwamo na ye nso wo say ye ya famu de because so ni ya ne yenom ena fish kura wo we kura na yam hyeso eti fish ti dem dofo jawe e ho na ho nyina ho na no ni nyina kogu na man for foreign fish na no ne say munya fish ni tiwe ko bi no on se ko bi ni tiri mu na ho de pa nya steady jawe nko a jawe se say fish kura so ni pentimenwe ye se nya nantwi namwe na so ko akwa fish aboa mu aho ayeden a eno so mercury ne yi galamsey nuro na hye ni tiri aboa ni tiri mu ma ube wie holy heart ube wie brain tumor ube wie ekese asema ye kan ye ni abra ye kan adane amanyosem no eye serious o agwazi me kan wa ye din a ugina ho no makoya makachem se me ara kwa mkachu because some pom ye nya ho asem ka ebi ye nya ho asem ka o magum kakra dia mai if you tokwa na breso I'm telling you because obi no and me ka me say so bi adwen ye ne se aban be sesa ma aban ye be ba be fight ya odi agro yenya o odi agro esenya na ye de to ye ho so say then galamsey foi bebre na sponsor a political party no some no working sesika no mo na akodi o na me de ye next week me the account bebre be tutudwa a kire galamsey fo a aye payment na me kwesi de me to party fund de ye me ye kura sa ka ho bambofo no mo nko ban no they say wo mum kra na ebo galam say yes e no ho ban yes me share say me can soja for asem me share soja for imbe e na ba akoma me scenario say ye ko kwa ebrentu ba akobem unu say galam say for the to show mo no mo ye fully angle o si omo ne ye toto ye she e na brebre ko yi omo excavator and free enwure mu e na de bankran 2 months later ye ko na the same excavator esingura fufrum ne tuya na ye adwuma e no bisam sa kwesi nti so fi se me ye me ko na abrante ku me a free ku akum kwa ti so o kire bisam me ko no ka chem se taku na asempo a die ti no se menye because nipa na wasoma se me ko fight ade no me ko ji pen wasa ye hwa ma ya sa be fa ko excavator na sa ko back to nwure mu wono nti che se kasa no a etinam se etoko na bre so serious asofo bebre ye galamsey I'm telling you yes asofo bebre ye galamsey politicians in fact some of them are senior financiers
of Galamsey. Ebi na talk a company more. Tell them me press conference. Yeah, good, but you see, you see, you were so and take time. Improvement as I wanted you. Cali Bishop Conference, Musha Wankasa Mukrofum. Musha Wankasa Mukrofum, Cali Bishop Conference. Some of them are financiers of these Galamseys. It is salvage no money, but look at him say, ye preach, I'm not quackers, ye pa. Yes, you can be. And I met DC beto. Ya chakra by sabai ye name shemi yankenyeni. Sir ayi yesi ayi baby Forestry Commission ed wo ma de asi ho. Enkwa ha. Enso ayi ni si ho. Me why DC wo. Forestry your ayi commissioner was forestry officers e wo ho. Yaye din ene ye hwe. Ah, nti me yasam na me nwanwo because GSM. But me dey ha me no ye health no. The way I know so ni nyina da ne bibi ho. See afia say e kwa na ye tu no bi a e kwa ho pokura me. Enye banke kwa ho no ye che nsuo na ye wo mu no. Na ne nsuo no mu na mu kotu no. Gold be no ma am say ba bia e gold o. Oh yes. Ya te ha kwa na pie na so ha. E be ka na etu a. Say e kono de ni say e obi fie. E na Galamsey for no fie no. E no mabu fie na gu. E na edidi ase. Na e ko obi ho. Na obi te no washroom a wabu agu. Bana DC. Awo ho. Ho. E be pim the president Kufuor don kan. Ya bia na obi ko kan. But otumfo atimi apam ahemfo mienu. Achakura. Na me say BNI the former NIB. Report no me anya amfa ma otumfo. Ye ma president Kufuor. But president Kufuor otumfo nya be hwe no. Wagina so tu na ahemfo mienu. President Kufuor MMDC da so to office. Sese, kwasi. Yankwa. Ghanaian Times. Minister for Lands and Natural Resources for Niwa. Osi abade shegu akwam de akon Galamsey. What's it? Also masaka regional ministers no. Asa de agum. Ya be but as ye ni na wotweda. Enkosiaga. Ye ni na wotweda. Enkosiaga no krom no. Enkosiaga. Ni na wotweda. Na nya regional ministers kro ya na 2 man Galamsey akoso for the past years. How many years ni? Ministers ko omoba de na aka kire me say the microphone no matena say for the past 7 years. Ama Galamsey akoso no. Omo na yesade self procession mo sa. Sika na ba be die fa so bi amaso. Committee sika dia. Sika die fa so bi anu ba. We sada me ka chem sika e no ba be chedi. Fa so bi ama de ba be we so. Eni kwa so omo ye. Fa so bi amaso. Mo pa mo nyai. Ona bo sa bo gina pa I'm telling you mo pa mo nyai. Enkosi aga. Mo ba sa be bu nkonta de a kire sika dodo e de akon e fa. But still so na nti. Komo mo to on me. Obi anywhere from A to Z. Regional ministers will be in all capacity. So bet me a fighting Galamsey this time. Obi antimi. Support government to build resilient economy. They say the crowd paper no be here. Say paper wa teja. And the labor minister so dey say yen tie abanyachi. Say na be ya. Obetimi ama Ghana sika sebe gina na na so ye. Na asumduaba afiaba to a ye koso. Alan 2 others filed nominations to contest December 7 presidential poll. Eti Alan Chabatin so enura onso de ne krata ekọ. Ama wo yin semtwere se na be de akire se semtwere no enbo na chidom as running mate. Organized Labor Association CSOs join call to combat illegal mining. Eti ekuhuduo enso de onomo de abetu dwa se abanhwe na yentu adamon se na be ya Galamsey ne betimi etu asiwe Ghanaian Times. The business analyst Galamsey menace declares state of emergency. Media coalition against Galamsey to Akufo-Addo. Musa kopiska mankrofo keke. The state of emergency na ye dey. Ego si Galamsey. We can buze eboa. Obi no aye kale so be fight Galamsey. Organized labor to go on strike but me akọ 1 month hwemfiri mumba. Organized labor to go on strike if government fails to act. Mbokwa monko dentem. Actually be no be. And if I'm telling you no crow you see yanka no crunch dem wa. You bet that the woman crofra fa Galamsey what did he? Enkosi aga. I'm telling you I'm telling you if you enkosi aga. I see the day any be brace be fight Galamsey. You na be hu. But na so wonu twa say enkosi aga. And wonu twa say na nya Galamsey na fight. But the day your man Ghana nyina ye ni be brace
ye fight galam say men kan kire wo won kan kire wo abehu baby away there forget it yes I election abra kufa who say 2020 and go lose elections enkosi aga mama fa the new independent and to aso what am me kan crunch now the new independent so enie Alan Fast presidential nomination to become Ghana's next president. Okay. Itala chabate so den krata no ekọ se untu abama no meye mampani e wo man Ghana mu. Declare state of emergency on all water bodies else. Nyame aso for so na aka say sa ban be bia ensuo so ye galamse nyina ye declare state of emergency. Sana bi obia enkonsuo na sa no nko de a me mbie phone lines no mo so nche o madwe ai se no nko a sa se me ai se bia no se bia na woni se ayi senior high school nkra no o ma sha se wo school no mo oh yes mo abot nkra anya se wo baby kra na ye nya akra so ye abosha ano no maduro sa na oyi nyinsa no go o pre ho afo so anu maduro apushi akra da chi bia nya me beto won nsam nya kunu papa bi abro na ehuna mane Ona na bi otene ba bi on kan hwe nso ona ade kwa akwhye no mo ani na ho ye very careful konkoshe ne dawson kranketwa minim ba bi omunya sa adwene ne fie kan we bom kan we kem akra pa watimi anyem ba 5 man timi ayi akra 5 man ato from there hey enkra mo akokodro pa no mo ani na ho that's you esa nya me kra hwe wo kra wo mai ba ko pe ya afiku be wie mpa ye sofo na ba ha na adwene akom kira kese mo ani na ho 0302 211 701 702 703 704 0302 211 701 702 703 704 also free komo igalam sei ene nkra no mo nyanyemo no mema no munya nkra no wo munyini onyina sa abua konkontiba obenyina ye kese na wadane aponche munya konkontiba no munyinyam kontreni sa na wo yusu a unsa hoden abam yenye first call amedofo no pay mo achemo akwaba entu gabu mi we ma na se entenenka na obi amai obi aba ne entenenka medofo no pay mo achemo akwaba do Badwam TV Badwam so oh there okay onya mai obe free enti the new finance no feel see inflation declines to 20.4%. Yes say no there amanfo hu ni mabo dwam ni bia hyase e ba fom yes and e bi so asase stabilize yes first nanka ukodwam bia na awtwe bia be kona ni mabo cause base there ni madodo na stability yaba the prices no okay yes the abaya amna kwensa wonyere no ho na ye wo bibi etimi ya na ne nya age sa aheti ansa ne asa baba abanyere no ho ntete ne ma no so say tomatoes nso aba fine oh yes aka ne aka no finance minister one wapam for mumbo but monyan more yeah na at least me who say 1 month is me ye budget me nye budget san ko bobotian fa me so so bie send my for the past 2 weeks there obi okodwom bia tim zampa say ma from a I stable and ma from a I stable 0302 211 701 702 703 then is obi aba Adom me nya no okay cocoa say 45% price hike into ya to cocoa boom say the ton baako 48,000 Ghana cedis okay for Mustafa no pay mo ache e jo so papa now free here no pay Asankagwa yo mpache nti o Pacho gusto na mo kana mpaka pale ndio okaze abai kikupitia umre kwa wote kwa ende metode tezi ya kama hiyo kazi mkate na tisa zuye kimete ekana na bombu ni abai de mane tezi kaje wati komiti na mo ye kalenti ai tepa o ye kabia mama hapo ndio kwa komiti kaje yeah that's eno no Mr. Amo okuma say Mr. Amo no poti enka ye mo achemo akwaba yeah mama yeah Joseph Mensu matin jira me wo e fa ta kana se na hono se ye na mi ya kan ni ate ye di so je ko na so je ko na pa e ye mte kurumba po na o ti kurumba o mo no mo bi na ale se da se so je ko ko e ba ni wo jani ade pleti di so je ni de ti bo so me o pri ho ma no mo ko ade ni ye se me de se
biara no odikuro anaasɛ ɔhene ɛdi kuro no enti ma yɛ pɛyɛ ni bere ɛnkɔ aban no so na ebo yɛnso yɛ ni bere nkɔ odikuro na ɔhene no so ɛyɛ saa ɔhene na asaase kuro na yɛhyɛ no wɔ so no